الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تخينيا هردفتو تخينيا بكجرتن هندتي سلامتا ميويتو أرجويتو إيجان سنينجي بودا أرّا وهين كبدأ دفع إسنوجا أبغوني في أجرتنو أرّا هدية لا تمال نوفي دي تشوف كيسانينو لامو بيت أجرين نما دين الرا أبغوني في خيزتو خرا دوبرتي تتشدي بيه دوبرتين أقلين الرودا أما سلو أحسن تإلى إهداهن الدهرة سلا أما تقوتو وقا قوتو طلت أولته أشبو ده هم تو تكسر راجرته وادا كسر رانا جرّجت حديثاً جو خنا كابتانيت دلان أقلين الرو أكنا دوبرتين أكنا يشوا خنا كابتاني أكوان دوبرتي خيسا نمني جارين نمني نمدين كيسيسو نمني أجايبه هنجر ريت تفرطه أكا كسر تنفر النافين دفعرة سنا راجي تاتو dubartii rabbitti amante dubartii safuu qabdu dubartii iimaana qabdu jechuumas iimaana rabbitti amanuu fi waan rabbiin isiidhaa kanne xiqqoo isiidhaa guddoo isiidhaa amanfatte seenaa nama saniitiin qabadhee dhiyaadhe maaliifin qabadhee dhiyaadhe beeytu akka keessatti daawwitii goonee dubra keenyarra guddifnu obboleewwan keenyarra gorsinu haadhoowwan mana keenyaatii fi ummaaleen teenyaas akka keessatti iflaaltu saniifin seenaa tana qabadhee dhiyaadhe dubartii takkaatiitu ture warra zabanuma kana warra rabbitti amane keessaahi abbaan manaa maali abbaan isiidha abbaa qabeenyaati isin ilmoo qananiidhaati intala qananiidhaati laakiin ammoo qananii tanaan hin baxaraanne daangaan dabarre hin tarkaanfanne hin utaalle ni'imaa rabbiin akkuma qabeenya kanneefitti iimaana isiidhaa kannee warri isaanii warra qabeenya keessa guddatullee qabeenya saniin hamtuu hin daleenne qur'aana barattee diin barattee barnoota ammayyaa barattee iimaanan guutamte jechuudha intala ifeeytee amaanaa warra isaanii eeydee gurra warra isaanii eeydee naamusa warra isaanii eeydee jechuudha intala tana duuba namni tokko jaalate namni jaalate kuni nama diini nama iimaana qabu nama kana jaalate jaalannaan naaf taayettee konkolaataa qabaayii kan hin jiin fooqii qabanii kan hin jiin akka warra keenyaa kanatti mana qabanii ala qabanii qabeenyi isaa yookiin kuusaan inni waan irra kuusate akka wanti isaa irra kuusate meeqa jechuu osoo laalin iimaana qaba haala gaarii qabaachuu isaa agartee itti heerumte duuba obboleettii tiyya rabbiin hiree tantee si haa tolchu obboleessa kiyya ilmoo tanteetiif rabbi hiree si haa tolchu atillee hiree tantee si haa tolchu ka walitti dhuftanillee hiree teessan irra deebi'ee rabbiin isinii haa tolchu mee haa dhaggeeffannu nu hunda rabbi haa tolchuufi eegaa bultii jaarte duuba bultii jaarte tana keessatti har'a isiin mana qananii keessaa dhufte mana ni'imaadha mana takkaatti hin beelaawin mana keessatti maalin siima ni'imaa addunyaa hunda kaharabaa elektirikiidhaan dalaytu mana kana keessaa dhufte nama harka qalleessate kan qabeenya hedduu hin qabne laakiin iimaanaa fi akhlaaqa qaba kanaa wajjin bultii jaarte hoggaa bultii jaarte duuba ijarran qaarsine bultii tana hin tuffanne hin jibbine arra rabbiin hireeti yakkamna godhe osooni fi warri keenya akkanaan jenne itti laalle akkam taate dhaggeeffadhu mee siifin hima wajji sabbarte wajjin hin jiraatte je hoggaanii fi wajjin hin jiraatte duuba warri isaanii qalbii caba qabanii bakka ilmoon jaalatte numa jaalannaa fi kannaniif malee akka inni waan qabne ni beekanii dheeyxeen kadhattu yoo warri isaanii itti kannellee ni qabna yettimmas maaliif waan biraa bira qutteeti akka inni waan qabu hin jenne isa kana maqaa isaa eeydi jechuudha asii qaatee mana isaanii dheeyxee je guyyaa tokko bakkaan himuu deemu tanaa dhaggeeffadhu hogguu mana isaanii dheeyxee warra isaanii ziyaartee dubbiftee yaa ajaa'ibaa dhaggeeffadhu warri foon tolchanii haniida tolchanii maasha Allah dura kaayan
jennaan awaan hin danda'u jette maaliif hin dandeenyan tal jennin Allah wanni hin fadhu arra shuumoofa biddeena waan akka salaxaa tana malee ani abbaan manaa foon kanaan ifiifuu na salachee hafuura irraa baafachuu foon irraa hafuura baafachuuf hin as dhufa asittis kanumaan na jala dhufa jette akkasi warri gammadanii bar galgala ganama guyyaa lama nuuqala re'ee qaccee waan tana fidee lukkuu akkana nu godha ani guuni fin dhufe waan akka baasuuliyaa waan akka kuduraa yoo na fin nyaate shuumoofa waan goggoyduu malee hin danda'u jette ajiib akkasi warrinis ajaa'ibanii sellaa guma nu bira jiru yookaan waan qabu fakkaatan nutumaatiitu ala akkas se'a malee maashaallah waan qabanii jedhanii achi booda gaa guyyaa tokko abbaan isiitii fi abbaan manaa wajjiniin ta'an amma gurbaan soddaa warra isaaniitii wajjin osoo taa'u abbaan manaa maal jeen bargaa dhaggeessaa jeen dhalaa yookiin dubartii jiidha qofatti hin guuran jeella maal jettee jeen amma dubbiin hin galleefisa jiidha qofatti hin guuran maaliif wanni kuni yoo qiyaasa taate malee imalmaanaa gabbattee maalimmaas mana hormaatarrellee rakkoo fiduudhaan mala jiininis qiyaasa qaba haadha manaa yoo nifi jaalatan qiyaasa jaalachuudha gaariidha malee jiidhuma itti guuranii khalaas hin balleessanii barra dubartii ifirraan balleessan namni itti gola kanatti akka ta'u akkanaa jiyan ji'eetu manni galtee fi maaliif fudhate inni zanni isaa dhiiroo keessa na gorsuuf deemaayee keessa nyaataa waan jiidhaa kanniif jechuusaati jeekka inni waan isiidhaa san quban qabu bar qalbii cabee kamitti kanatti ilkeenna rigate irra bar akkas jedhamni kamitti irra kanatti ilkeenna suu akkate cinaa dhaggalee dubbii cinaatiin akkasii abbaan siidhaa na tuqeemi ji'ee dhiiroo isiidhaatiitu itti himate waan qabu jiidhaa fi foonii fi waan akkanaatiin yaadii jechaadhatti himattee ji'ee akkasii gale manatti oguu gale galgala wajjin naasaawanii har'a bargaa abbaan kee dubbii takkanaan ji'ee hiijii jechuudha maal siin ji'etteen bar abbaan kee gaalalii keeyta wa keeyta kadaa wa kadaa akkanaaf akkana naan ji'ee barjeet duuba maaliif fudhatteennaan ani siitiitu wallee akka jiidha nyaachuutti hin jirre akka foon feete waan akkanaatti hime jiruu teenya wanni gabbaatee warra keessan bira dubbattuuf rabbiin irraa nu baasa maal jennaan yaa akkasii miti siin gallee taa'e jetteen jechuudha maal jennaan mee anaa miti obboleettiiti gaafadhu jetteen waan inni warra keenya bira jee siin amanaa yoo neefin si shakkeen isaan gaafadhaatummaan naa hime jennaan maal jeen bara kanatti guunifin dhaqe isaan foon naa dhiheessinaan haniida akka gaariitti tolchaniif hinnaaniin bakka ati hin jirretti foon san nagakkotuu didee foon nuti dura asitti hin tolfan akka nuti dura asitti hin godhanne sanitti dhufnaan ati na bira hin jirtu isa biraan geeffadhaadhattis akka waan dur foon hin nyaanne nuuf fakkaatti si duubatti immoo nagakkotuu didee maalin jee warra keenyaan ani hogguuniif hin dhufe foon hin nan salachahin achittis foon hin nagaragalche asittis foonuma na fiddeni waan akka hunqaa waan akka shuumoodha waan akkanaa malee ani hin fadhu ji'eeni akkasii warra keenya maqaa kan kee akkasii eegi jetteen jechuudha akkasitti gurbaan gammadee du'aa illee godhee fi yaa rabbi walumaanuu rizqii nuu kanne jedhee akkasin rabbiin irraa jijjiire seenaa tana hoggaaniif ilaale duuba baay'ee natti tolte akkuma isinittu amba tolteen natti tolte namni gaa waan isa tole imaamu shaafiin akkini je ilmii takka guuniif hin dhage silaa je naa taate rifeensi kiyya kun hundi gurra qabaatee naa wajjin hin dhagee hin fadha je jaalalaan ani ilmii jaaladhu maaliif hogguuniif dhageenya waliin qoonnee obboleeyyan keenya kan sooshaal miidiyaa fayyadamuu milaal ka sooshaal miidiyaa illee fayyadamne akkamis silaa bakka inni jirutti
miidiyaan fayyadamnellee bakka inni jiru dheenee waan kan akkanaa kana walii himuudhaaf gaarii maaliif seenaan gaggaariin seenaan nama gaariin misooma barnootaati. Misoomni dachii qofaan misooma waaseeta. Ani isaan jira jechuudha si garsiifti. Maaliif hamma feete yoo nifi keessaan beela taate gubbaa kan kee bareeffatte yoo nifi akka nama imaana qabaatu taate namni bilaashis hin dubbatu. Ammas imaanuma rabbi ati qabdu kana laalee rabbiin irraa si baasa. Nama gadi jira kan namuma arke hunda rakkuma isaa hiraar adawwii isaatiin nima saahiba isaatiin nima ka isa jaalatuun nima ka isa jibbuun nima bari yaabbalee soo warri nu dura dabre fayyaa yoo dhabanuu hin aadanii bar amma namni ogguu fayyaa dhabe jaan agarre hin aadu caljee maaliif rabbiin himadhaa'ee eenyuutiin rabbii kana kissii godha nu obsa jechuudha Imaam Muhammad guyyaa du'a isaati sagalee aniin irraa dhagahame jenna aniina jechuun aadiinsi guyyaa du'a isaa rahimahullahu rabbi rahmatuufi guyyaa jaba adde san if quban qabu guyyaa du'a isaa san ji'ee aadii jenduuba nama waan xiqqoo nama hunda rabbi ni himata nama ni himata waa dhabani himata kana jechuudha facaasu namni kun kasi taajabuu jira gariin kasi ajaa'ibuu jira hijee gariin kan aannan dhugu jiruu jira laalkisee ati yeroo ati akkasitti rakkoo dantee jalaa kaaftee himtu san ka duraan laal akkanumas silaalee malikun minal muluk mootii si ta'u ghaniyyun minal aghniyaa dureessa si ta'u ifuma khaatee barakkana jettee biratti ifim ta'echu nama kan kee maan taane kabiraa maan taane يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف جابر رب سبحانه وتعالى خنمني حالا سام بينه دوري حساب إسا تاو جابر إني افتي سورة أكستو برباچ زيچو إفقابي اوزو همتوتي نما جيرين يخان كي همفين التيمتا نما يوني في همتو تنتي أركي خرا همتو رتي سامريته خرا رزقاو خرا غاري ريو سامريته خرا غاري سننتاني سنجو akkasitti dhayt namicha jiruu jibbee ifin fannisa jeen dhageenye ifin fannisa ka eenyu bira dhaqe nama san feene bira dhaqeeti awwan jiru mataan awu jibbee ifin fannisa ennaan kasin nama firraa lallaalee tuma namtichi ififu isa fada awwana dhageejeen zabannimma zabana namni walii qooduu miti zabana namni hamtuu waliin fadhu amma ifumaan fannisaa tanaa yoo dhageen namni sittin dhiisu nama hundaan hin mari'atin ilaal haada jabaanaa siiqanna nam tokkoon hin mari'atini bakka hogguunii fi if qabde hogguunii fi attullee namuus hin dhageenye dhaqii achitti fannisi malee zabanni ammaa zabana nama waayyuu namatti himanii mi bar namni waliin qooduu bar silaama du'a tana addunyaa tanarraa duutee raa galfachuu deemtaa mi jeen hammanumaa'u nama nan tahin iyyoo himte namni si dhoorka jeen laal bakka bosona keessa bakka akkasii dhaqi jeen taate jeen amma beekemma inni isa jibbuusa amma dammaqe haaya taate mee aadan alaali jeen ol seenee laal haate jabaa kanneefi laal mee yeroo akkanaa iffannisi jeen jechuudha haaya taate yeroo suniin iffannisa ganama subiin iffannisa jeekkute inni imma toora za'aa jihaa kana abolu jecha akka nama gartee ooyiruu saasan waan biraatiif dhaqee dhaqe inni bar du'a isaa tursiifate hono muka inni jalatti fannisi jeen san jala taa'u jiranni akkasuma mudhiidhaa jette silaa bara akkam jechuu deema achi dhaabbatee iyyeeti ummata dirmachiisee akka yeroo taasiyaa isaallee bara boluma rabbi kaaseefi bara bolumaa dhaqee hime aboo rabbumaa aree geesse malee akkamis silaa quba qaba meekkamumaa agarte bara guuniifin akkana dhaqee yeroo ooyiruu keessa seenu kunoo isuma iffanniseen arkee akkana jechuu deema bar taasiyaa keessa taa'e inni silaa saniif deema saniif obboleessa kiyya obboleettiiti wanni isin jechuu barbaadu rakkoo tante rabbii madda bar nabi ayyub amma torba ka fayyaa dhabe yaa rabbi na fayyisin jehu jannuma zakkara malee dhikruma rabbi guyyaa boodaa
rakkoo nabi ayyub gaa dubbachuu fi mimma seenaan nu dheeraata dubbii fidee gaafa bidaatiin seenaa nabi ayyub isiniif dhiyeessa insha Allah hogguma qaamni isaa kun tortoree ajaan isarraa kaatu fooloon isarraa kaatu halaalan nama fuute obboleessummaan dhalootaa ka wajjiniin dhalate laal huccuu akkasi kaayyatee halaala dhaabbatee akkasin laalee ayyub wahuma rabbiirraa balleeyse malee abaarsuma qaba malee rabbiin nabi ayyub akkanatti immoo koroo kam jedhe hangastu garaana balleeyse jedhe ayyub nabi ayyub hoggosumaa yaa rabbi jedhe yoon takka uffata tirfiidhaa uffata dabalataa jechuudha ka ollaan kiyya namni kiyya ka uffata hin qabne ani huccuu lamaan kaayyanne isaaniif hin kannuu kiyyoon rabbeeti ka namni kiyya namni beelaa waan osoo jiru angaraa qoofeen bulle isaas wajji nyaanneen yoo beeti takka irraa achin kaayyannee yoo ni bika beetu taate dhukkubaan amma torba dhukkubsadherra jecha kanaarra na dhukkubse yaa rabbi na dhugoomsi atirra yaa rabbi akka abaarsaaf hin tahin nama jaalattus ni mokkorta akka jaalalaaf taate yaa rabbi kiyyaati na dhugoomsi na dirmadhu inni annaan hogguusuman rabbiin subhaanahu wa ta'ala seenaa dheertuu saniin fayyisee ilmaan isaatii fi warra isaa deebiseef jedhu gallaal achi dura takkaa yaa rabbi na fayyisin jenne je inaawa aage namatti himatu dhiisi zikrii rabbii godhuu malee yaa rabbi na fayyisin jenne du'aa kadhadhu haa rabbiin si fayyisaa gujaniin akka jedhu je amata dheeraa san fayyaan deemeetiin hamma xiqqaa kana rabbitti himadhaa jaaje hamma inni fayyaanaa kan san yaadadhu jaaje alaa kulli haal xumurarra wanni nin jechuu barbaati dhiiraas tahee dubartiis tahee hamtuu tantee rakkoo qabdu wal facaasanii wal himaa oolanii hin agarre dubbii takkitti tana booda fideetiin fixa insha Allah gaafa Ibrahim mana ilma isaa mana Ismaa'il dhufu haati manaa hoggaanii fi dhufe ta duraa maal jetteen mee akkami jirtan jennaan jiruu haa qabna jiruu oli jir jiruu gadi jir du'aa oli jir waan nyaannu hin qabnu ta dhugu hin qabnu hiriyyaan teenya mana jaarratte hiriyyaan teenya ilmaan barsiifatte hiriyyaan teenya akkas taate yaa abbo meettuma dhiisi arrabbumaa hireetana namiti bakkumaa rabbiin kanaa wajji ol nakaayin beekaami jetteen abbaa isaa ta'uun beektu beeki halaalaa dhufe seenaan dheertu gurra namuu qabaachuun ooltan akkasiiti hoggaanii fi dhufe salaamtaarran naa qarayi warri ulaateetii san jijjiiri je'ini uma jeellaalinni haa jetteen hogguun ifinni dhufe arra namaa dhufe jeeni jaarsa dullacha tokko totorraa tokko kakka hin qabne tokko nama gariitii jira ka toltumaan nama dubbachuun beene beeki jaarsammaas arra dhufe ka arra baangeexxulu goote akkasi dhufe kutee bar jetteen maal si gaafate jiruu teenyallee ittumaan hime akkatti jirru tuwaa jiruu meeqa jiruu rabbiin namuu deetana taqeessana kaayetana ettee dhibeeyte haaya duuba maal dhaamennaan warri ulaa sanfaa jijjiiri jaa jetteen warrin sihi qeediim galuma jeen akkasit dhaamsa isii akka isii hiikuka isummaan geessite jechuudha talammee isaadhaaf fuudhe hoggaanii fi fuudhe kaatun inni dhufe arraas hoggaanii fi dhufe kami jirtan jeeni jaarsi balliftee fi ka afata keeysee fi maqaddaa keeysee fi bishaan kannitee fi nyaata biddeena goggogaa hamma qabdu dura keeysee ta'a gaa'e warree isaati jetteeni imaltuudhaa hin dhufe karaan deema jiruun teessan akkam jennaan alla jiruu maashaallah jiruu foon nyaanna bishaan dhuyna namni waa fayyaa jihan qabna iimaana qabna maaltu nu hafeette foon baantu beeke waan akka borofa waan akka kuruphoo gaara keessa deeme Ismaa'il aloolaa beeke kareelleen sayin tuun ammoo akkam jette ta dura kuno waan biraa dhabneeti waan gaaraatiin jiran maqluuqa gaaraatiin jiran nette xiqqeessite himte tun immoo foon nyaanna nyaataati bishaan dhuyna maaltu nu hafeette akkas rabbi barakaa keessa isin haa kaa'u ji'eeni du'aayi godhee fi hogguu dhufe warreen ulaateetii sun taatee jabeeffadhu siin ja'a hoggaanii fi dhufe imma yeroodha Ismaa'il gaaraa dhufu maal namni namaa dhufe ennaan namaa dhufe laal jaarsa imaana qabu tokko maashaallah wallaahi manguddicha bareedaa tokko kaarroonsaa kan laal namaa geessu tokko akkana ifu tokko wallaahi jettee akka ammas
nama gari jira nama khairu mudubbad hamtu birraadhi jira kan rabbiin jeeni arraba kana irratti abu arraba kana laal akka shaabaan dheetti toltumaa fi wal irratti haa dha'u rabbiin akkasitti duuba hukkumte maal dhaamennaan warri ulaa sonfaa dhiifadhu jennaan warri sihi kunoo si dhiifadhe inni ni zabbaaqiya akkaan si dhiifadhu na ajajee jeen akkasi nama gari kana guudee ka isaa waa god warra isaanii kaanitti hiraaruma akhiraa bollaa yaasu kana jira kana dhiira qofaa miti dubartii qofaa miti hunda jira saniif kun hundinuu dhiifame raahaa qalbii teessanii godhattanii qanaa'a jeniin qanaa'a ni beeytanii miti amanfachuu waan rabbiin namaa kan alhamdulillah tananaa kanne alhamdulillah nama garii jiran namu tanuma isaa oli laal isaaf hin taane malee dhagaa rabbii kan akka guruufadhu dhagaa rabbii kanatti qaaruufadhu akka akkas hin taane jechuudhaan dhaama warra imaana qalbiitis qaamaatis kanaan faayame rabbi nu haa godhu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.